Menyako. 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 Menyako umushahara uhembwa ari ugeniwe tujyana ku kazi. Menyako urukweto rukuze ku isi rwavumbuwe muri Armenia mu mwaka wa 2008 bikekwa ko rwakoreshejwe mu myaka ya za 3500 mbere ya Yesu Kristo. Iki ni ikiganiro Menyako. Menyako umuntu munini wa mbere ku isi yapfuye azize indwara y'umusonga. Kate Martin w'imyaka 44 wapimaga ibiro bisaga hafi 500 yitabye Imana azize umusonga kwa gatanu tariki ya 5 kuboza mwaka wa 2014. France TV1 ivuga ko uyu mugabo wari munini kurusha abandi ku isi yapfuye nyuma y'igihe gitabazwa bitatu bya kane by'igifu ibiro bye bikunde bigabanuka. Nkuru itangaje nuko umuganga wamuvuraga witwa Kesava Manur yavuze ko kubagwa kwe byari byagenze neza bigatuma agabanuka ibiro byinshi mu mwaka wa 2012. Ariko iki si cyo gitangaje, ahubwo umva igitangaje. Uyu muganga ngo yahise asaba leta y'Ubwongereza gusoresha amafaranga menshi bityo byo mu nganda bizwi nka fast food kuko ari byo nyirabayazana y'urupfu rw'umurwayi we. Kate Martin yashoboraga kurya ibinyamavuta bikubye inshuro 9 z'ibyo umuntu mukuru yemerewe kurya. Yaryaga cyane ibiryo birimo isukari nyinshi, akanywa litiro 3.5 z'ikawa ku munsi na litiro 2 z'ibinyobwa. France TV1 ivuga ko Martin yatewe kurya cyane n'agahinda k'urupfu rwa nyina nawe wishwe n'umusonga yari afite imyaka 16 y'amavuko. Menyako mu bitsinda bituma amabere yawe yumva nkaho hari igitutu ashyizweho. Akenshi niwitegereza ku mabere yawe kibyiuka uzasanga yabaye maremare, ariko uko amasaha agenda ashira bigenda bisubira ku murongo. Gusa uko ugenda ubikora kenshi bigira ingaruka kuko binaniza uruhu n'udutsi dutuma amabere ahagarara, bityo bikarangira aguye burundu. Ikindi kandi bituma igihe cy'imbyaro uri konsa bigora cyane umwana wawe kubona amashereka. Iki ni ikiganiro Menyako. Menyako. Telefone igendanwa yabayeho bwa mbere yaguzwe amafaranga hafi ibihumbi 4 by'amadolari y'Amerika. Aya n'amafaranga arenga miliyoni 5,420 turamutse tubishyize mu manyarwanda. Iyi telefone kandi yagurishijwe n'uwitwa Martin Cooper ariwe wari warayihimbye. Ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari mu mwaka wa 1983. Menyako inkomoko y'isi n'iremwa. Uko isi yavuze hashize imyaka irenga miliyari 4 uko ibiremwa byo mazi n'ubutaka byaje ndetse n'igihe kiremwa muntu cyatangiriye kubaho. Ni amayobera ahishe mu mateka ndetse ahishe mu bitabo utazigera upfa kubona. Umukinnyi wa filime Audrey Hepburn ishatse ko inkweto za Goddess zigaragara neza ku bagabo kimwe no ku bagore muri filime Funny Face yakinnye mu mwaka wa 1957 bituma benshi bazikunda batangira kuzambara. Menyako telefone yawe ikoranye ikoranabuhanga riruta iry'icyogajuru kuko kugeza ubu icyegeranyo cya telefone ngendanwa ubu gifite imbaraga zo gukora cyane kurusha mudasobwa zifashishwe mu guhagarika icyogajuru cya Apollo 11. Niwe mukuru cyitwa umwirasi wa mbere ku isi. Hari amateka y'umugore w'umwirasi wa mbere w'amayobera wahinduranyaga imyenda n'inkweto inshuro zirenga 1000 ku munsi. Tekereza izo nshuro nawe. Menyako Apple igeze kugigurisha iPhone zirenga 340 ku munsi. Igeragezwa rya nyuma ryo gukoresha inkani mu gushyira umuriro muri telefone yawe rigeze ku kigero cya 99%. Iki ni ikiganiro Menyako. Menyako telefone ya mbere igendanwa yapimaga ikiro kimwe. Ijwi ryo kwitabiraho ndavuga Sony ya Nokia niyo yakoreshwe cyane mu matelefone. Menyako umujyi witwa Mainz wo mu Budage uzwiho kugira katedrale nyinshi, imivinyo myiza no kuba ari iwabo wa Johannes Gutenberg, umugabo wakoze amateka yo gukora icapiro rya mbere rishobora kwimurwa i Burayi, amateka atarigeze abaho. Menyako uru n'urukweto rwakinishijwe muri film Wizard of Oz yasohoye mu mwaka wa 1939. Uru rukweto rwagurishijwe muri cyamunara mu mwaka wa 2000 rutangwa amadolari y'Amerika 660. Kuri ubu abarirwa muri miliyoni zirenga 700 wayashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Iki ni ikiganiro Menyako. Umugabo witwa Johannes Gutenberg niwe mugabo wahinduye amateka yo gucapa no gusoma ku isi, ariko igice kinini cy'ubuzima bwe bw'ibanze cyabaye amayobera, kikaba ari amayobera na n'ubu ndetse naho yashyinguye harasibanganye. Menyako amagufwa y'umuntu arakomera ku buryo atakwiyumisha. Menyako mu buzima bw'umuntu akora amacandwe menshi ku buryo yateranyije yakuzura pisine ebyiri nini. Izuba rya mu gitondo no kujya hanze ikibyuka bitera kwitsamura. Menyako buri muntu agira impumuro itandukanye n'iyundi, uretse impanga zisa neza naho ubundi buri muntu wese agira impumuro ye yihariye. Iki ni ikiganiro Menyako. Menyako mu mwaka wa 2013 umunyamuziki witwa Michael Ford cyangwa se Michael Ford ariwe washinze idini rya Rusoferi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Michael Ford mu mwaka wa 2015 yafunguye urusengero rukuru rw'iri dini mu mujyi wa Houston muri Leta ya Texas, ndetse mu mwaka wa 2015
ryaje kugaragaza icyifuzo cyo gushyira iki kibumbano kibaranga muri Oklahoma nubwo bataje kubyemererwa. Mu mwaka wa 2019 iri dini ryahawe ubuzima gatozi n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kugeza ubu rikaba rimaze kugira insengero 20 mu bihugu nka Canada, Mexique na Colombia. Menya ko. 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 Menya ko.